Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 6 апрель. Жалал Абад шаарынын Унаа базарында жүрөбүз, туугандар. Матиз баасы деген серияны баштадык. Туугандар, сиздер видеого алдынан лайк кнопканы аябай басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбагансыздар, каналга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден иншалла көрүп каласыңар. Карматтан уразаңа кабыл болсун, достор. Biz matizlerdi bağlarını biliriz. Bu matiz bağısı degen kontent, отдельный kontent olur. Her daim özünü bir отдельный adamları kör ötken daim. Matiz birden başlayın, sekin ketemiz şunmen karab kandayları var. 99 165 deyip burat. Numerini kaldırıp koyayım. Çalıp, pauza kılıp. Kaç yerden başlanır? Jalata? Suzak? Suzakta eken dostlar. Suzakta. Matiz bir haftadan sattılar. 165 he bağırsak. Kemin var? Maşınanın üstünde süleşsek olur. Dağ. 367 min probegimin. Состояниясы жақсы. Şunday Matiz bir haftadan sattılar ki. Numerini kaldırıp koydum. Suzak. Жалал Абад Suzak'ta eken dostlar. Şundan başlaylık. Seken karab. Bu жақта российский номер de var eken Matiz. Bu transit mi? Transit номер ha? Kança sırada var bağız? Ha? 200 min ha? 200 min son. Ne dostlar? 200 min son. Sonun transit nomerde Matiz satılak ya. Tak, bu жақта российский номерде kök Matiz var eken. Tak, 170 min son. Numerini kaldırıp koyalım. Jalata bunu. Jalata. Bazar Furgon'da. Ne dostlar? Bazar Furgon'da eken. Sonun российский номер Россия. Жақсы. Секен тарты беймен аралаштырайлы, ге секен. Элдерге кандайлары бар, кандай жок. Автомат коробканы аябай сурайт. Автомат коробкаларын караш керек, достор. Онда состояние сонунки. Tart koyun. Tak. Şunalar. Canım tekten. Hep sonunken. Cılıyam can. Bir abiyon mu bakın? Bir abiyon. Suragandarga. Tak. 2011 yılı. Tak. Bir abiyon. Numerini kaldırıp koyun. Bazı kança surat ağız aka? 300 min he? 300 min son kemi var. Dostlarım da. 300 min kemi var deydi. Состояниясы сонункен бирок. Жакшы машина сразу көрүнөт, а. Бул жакта Matiz 3 да тартып коюн, Россияга окшойт. Ака канча сурат атасыз? Басы канча? 330. 330 кеми бар, достор, мына. Bir abiyon Россия транзит номерде ушундай сонун Matiz 3 бар экен. Kök setinde dostlar, bir abiyon deydi. 330. Matiz 3 Европа. Numerini kaldırıp koyun, pauza kılıp filosonlar bolot. Şöyle jindiken sonunca. Ne жақсы unalar çıkıp alıp. Şunday. Tak. Emi bu yakta Matiz 1 turat. Oşanı söyledik. Matiz 1'de de sıraganlar köp ha. Aya kança son boltat bağısı? 170. Numerinizi kaldırıp koyun mu? Jalata bunu? Bunday kılıp koyun da. Numeri töntörlük kaptır. Tak. Tak, gerek yok. 175 değil. İşte sonun. Buna var ki. Buna Matiz daha içindeki. Boşluğun maşinalar taza okşaydı. Daha da böyle. Состояниясы daha жақсы. 2009 bir mesken 08 abiyon. Numerini. Oştau da? Oştau? Jalata. Jalata ele? Ha, Jalata ele eken dostlar. Ha, dostlar, salonlarını kaldırıp koyun, sonunki. Tak, probegi 165 bolup kalgan. At. Sötünde şunday una var eken Matiz. Tak, sonun. Kettik dostlar, kanday da avtomat коробка var. Avtomat коробка var. Ürünmek.
Яндекс наклейкасымен сатылады екен. Şimdi тартып қалтырып қойын да. Так, 2003 корейс па екен? Керек жоқ. Таппай қойрайым. Қалтырып қойрайым. Әлі қылышады да, керек болса. Так, мына достар, Өзбекстан екен, достар. Өзбекстан, Икстанияр депті. Так, 2003 180 миң дейді. Арзан екен басы. Мына номерін қалтырып қойдым. Çalışып, сөйлесіп. Наклейкасымен алып дальше іш қылса болады екен да. Тап берейін бе. Монтаж қыласың ба? Да. Onu başka koysa gel. Жүрін кет. No. Ана серийді. Ya tat koyarsan. Ha hani. Çalıp jada tat deysiz mi? Tak, kettik sekin tartып кетеді. Karmasan kolun girip ketsin. Так, şunu tartып kaldırıp koyarayım ben. 2007 eкен. Так, достар, бұл жаққа мынандай соның 2007 жылы Матис мына шығып қалып тұр. Аябай соның состояниясы жақсы екен. Мына оштау екен. Так, оштау жалауат. Номер bu. Yok, машина. 2007-08 номерін бағзақ болып көрсіңер ол. Оштау, жалатау мұна. Жалат, келіп көрсе болады, дәң, сөйлеш. Достар, соны қалтырып қойын. Салондары таза екен. İşleri таза. Пробеги 160 болып қалған. Матиз унасы сатылады екен, достар. Цветі да приятный екен. Қанша сұратасыз екен бас? 240 миң, 240 миң. Рахмат аға. Сонында. Так. Достар, бұл жақта Матиз унасы сатылады екен. Российский номер. Номері жачылай? Қалды номер, шу бойынша қалды. Так, объем бермес пе? Жоқ, жөн эле 18 08. Договор номерін қалтырып қойын. Номері доллар цвет екен, достар. Салоны тартып алып қойын, достар. Пробег 123 тұрады. 123. Салоны бирок таза екен. Салон. Жағынан. Аз басын білеліге дискалар менен өздері жасап қойып тұр. Соны ұлып балдар. Бас қызықта еме, ең қызық. Қанша? 280 миң сол, 280 миң. Номеріңізді айтың. 555 555 55 3200. Ошол номерге байланысып жалауатсың да, машина? Жалауатта келіп, сүйлөшүп алсаңар болот екен, достар. Так, достар, бұл жақта мынандай Матиз 2 автоунда сатылат екен. Так, 2005 жылы, достар. 2005, мына маалыматын калтырып коюн. Номери 227 мен 42 42 12 екен, достар. Жалауат шаарындабы? Жалауат да. Достар, уна Жалауат шаарында екен. Тез хабар эмес эке ба, X Данияр. X Данияр деп ошол YouTube канал. Ооба. iPhone канча? 12 Pro. 12. Так, 227 миң жүргөн, мындай салон ушундай экен. Канча суратасыңар? Бас канча? Канча? 200 кем бар. Видеоға тарсаң, болады да, кейін алғаннан кейін саған çalсақ өчүп болсын ба? Неге? Видеосын. Видеосу жоога калат да видео. Менде ооба. Бул азыр бир целый видео болот да, чоң видео болот. Койдум эле. Видео койдум эле 1,5 жылдан кейін Чалыша берет, ооба, ошондой жери болуп калат. сатылабы дейт го. Эски бай рекомендация кеч чыгып калышы мүмкүн да машина. Бай ол видео. Карабай айтса ба? Жылыны карабай да көп, канча алдын тартылган. Ооба, бар ошондой бирок. Так, 200 кесип торлоп коебуз. 220 миң сурат. Жоқ, 200 кеми бар. 200 кеми бар. Номериңизди айтың, мен мында TikTokка да коем. 227 менен 42 42 12. Ошол номерге байланышып, унан сатып алсаңар болот экен достор. Так, достор, бул жакта мына Матиз унасын тартып калтырып коюн. Сонун азыр мен маалыматтарын калтырам, кийин сүйлөшөбүз эсимен. 2002-08 250 миң сом. Номери 31 31 91 экен, достор. Мына. Ушундай Жалауат шаарында окшойт бул.
Naraq berağın birinci tartıb, azı erismen sülüşöz. Bası. Aka Жалата onu? Qoçqaratada. Qancha жүріп qo'ygansiz? Probegimiz qancha? 100 mingga жетелек. 100 mingga жетелek. Airbag var dostlar. Kemin var ha? Maşinanın üstüne sülüsök болады. Nomerinizi ayting bari aytgan başqa. 995 Aha. 31 31 91. Mına oşol nomerge baylanışıp şu akan bazarını bersin inşallah. Roza gününde. Ben jalan tartып kaldırıp koyayım. Şunmen videoda Matiz'di basın ayaktaylık dostlar. Videoga like'dı basıp kanalga katkalmаңыздар. Kanalga katal koyuңuzдар. Şunday sondan tak malumatlardı birinçilerden görüp kalasınlar.